Jalo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okoni obiro chopo e doho mar manyo ratiro koponi od bura mamalo kod Senate othiche oko. Rigathi manyo loso odhiambo manyoro omiyo ni doho ma pacho ka nitiere kod chia kod bidhruok mar chiwo ratiro. Okoni en kod neno moromo kendo obiro yudo ratiro kendo dhi nyime kod tich kaka jalo jatend piny Kenya ma pacho kae. I have tremendous respect for our judiciary and the professional judges of the High Court, the Court of Appeal, and the Supreme Court. And in the professional manner, they have handled serious issues affecting Kenya. The impeachment of a deputy president elected by 7.2 million Kenyans is not a small matter that can hastily be decided by a few members of parliament and senators and wish it away. I'll submit myself to independent institutions to get justice. And I'm sure, I have no doubt in my mind that I'll get justice.